ukuteye no kusabira ngaragura. Je suis vraiment fou de toi. Amaso yanje ni wowe areba. Urukundo wamaye rumara kwifuza. Kandi sinicuza. Je te promets mon bébé to satisfy you for life. Bruce Melody haracigiye mu gihugu cy'u Burundi ikigo kijejwe igenzura y'ibinyamakuru cyarafashe ingingo yo guhagarika zimwe mu ndirimbo zitubariza imico n'akaranga mu gihe hahagaritswe baririmbyi bamwe mu Burundi nawe wari urimwo ku ndirimbo zimwe wasoranye n'abarundi n'izindi uri wenyene benshi bakavuga bati imico n'akaranga mu Burundi ni ikintu cyubahirizwa cyane cyararenze imico n'akaranga wavyakiye gute kwanza kwijya ngigo mu Burundi ndi muri gereza hazaga umuntu ikibazo cyo kimeze gute nka kimusobanurira harakantu bahurijeho bose niba ari uburyarya niba ari ukubeshya umuntu agahita ngo tekana nta na kimwe akicomokera nkabona borongeye burije nta kintu kibaye mu kanya kaza undi nawe nkamubwira uko ibintu byose bimeze ati tekana nta na kimwe none yavuze ngo ntana cyangwa no mujye ubyumvise nabi umuntu avuga ngo nta na kimwe kiba ari ikibazo yahabwe kugira ati biraza guhera biraza nta kibazo je numva gavuze ati nta kibazo na kimwe gihari ibintu bigiye guhita bikemuka nta na kimwe igiki ikibazo nta kibazo gihari oya nkabona ndongendayemo aziranye ndamuzi n'izina rye ndarizi muri Samoya uravugamo konkombre icya konkombre sigura iki aho mbabarira nyumvire rwa rubyiruko dufite wowe ndi kukubwira indirimbo ngerageza kwiririmba ku buryo umuntu udafite imyaka y'ubukure atabasha kubyumva none uri kubimbariza hano ku mugaragaro ngo mbisobanure wa mwana abashe kubyumva mwiriwe cyangwa mwaramutse bivaye no muherereye ndakubwira ko vyamaze komera kwini poem idasanzwe ndabara ko juste gala cadre for more like black marshally black bano camera mwitu musaza ndakubwira ko vyamaze komera kwini poem idasanzwe bakwiye ari umukubito nibagira kugira subscribe bagakengera unyereka ari wafyonze comment zanyu yabizi dukebura nizidu ingufu ziraduhini poem idasanzwe ndakubwira ko vyamaze komera ndabara kumutumira uno munsi numu hitmaker numu Ririmvyi amazigi hariko arabikora amaze kuba brand ambassador w'ama company menshi cyane from KGL to BJ ndabura ko tugomba twakire itayi watch Breeze yuhu mwite Bruce Melody niba mutumire uno munsi ndabura ati ukaburi kumuna Babylon mugira ati Babylon hoshi ukaburi kumuna Rastaman mugira ati take 5 yuhu Queen Bible Bruce, welcome to the biggest show in our country. Thank you so much. Thank you so much. Wiyumva gute gushika mu Burundi? Ani mu Gitega muto. Ani mu Gitega muto. Nimba neza. Harakonjemo. Ntago hashyushye. Ewa ndi tayari. Ndi tayari gutanga show. Je ndi hejuru cyane wabonye tingo yose twazanye. Nazanye abantu 30. Yego. Kugira ngo ibintu bigende neza. From KGL to BJ Mobi Bonza Dollar Plus niwe mutumire uno munsi ni brand ambassador wa company menshi no mu hitmaker wa songs nyinshi cyane no muntu amaze kugira icyo yokoze na cyane ko nawe ni muri kuranyumviriza ibaze muri kano kanya hamwe kwitaba Imana ubunyene abana bawe bavuga ati papa yamaziki nuko tuje kumubaza icyo yamaze icyo ari kwaramara ni yari kwaraja Queen Poem idasanzwe ndakuramsa Blues Melody amahoro koko vuga ati yuhu uzi yuko uvuze kajya kantu mbona uvugiye mu poem idasanzwe impoem ni umwuka umwuka nyihoramo idasanzwe hejuru umwuka muziranenge Bruce ngo natanye mbikubwira ndi umukristo w'umurokore yego mu itorero rya ADPR Kanombe mu Burundi bahita ngo abapantekote ndi umupantekote yego w'umunsi wa karindwi hari amakuru menshi yigeze kuvuga yuko wigeze kwinjira mu isengero cyangwa mu itorero ngo waborewe cyangwa wasinze oya navuze ko ninjiye mu rusengero umudayimoni w'ibitotsi akamfata yego nkatangira kujya nsinzira kandi ibyo nta muntu bitabaho ninde utarajya ahantu ngo hasinzirire ubutari kwasenga oya hari n'igihe uhumiriza isenze ntukanguke kare
nyine isengesho wasengaga rikaba rirerire n'ibitotsi bikaziramo n'ibintu byose bibaho gusinzirira mu rusengero kabisa. Hari umuntu atabona ahuye n'Imana avuga ati ndabona kandi wowe atashe utabonye kandi ntago byaje oya nahise nsohoka kugira ngo uwo mudayimoni ntamukwiraruza no mu bandi ndasohoka ndataha kabisa. Bruce, welcome back kandi mu gihugu cy'amata n'ubuki. Murakoze cyane. Wiyumva gute incuro igira gatatu uza mu Burundi? Nayibara nk'iya mbere kuko ebyiri zindi sinari mpari neza. Ubu ngubu nibwo numva mpari, nibwo ndi kureba ikintu kibabaje, noneho ntago ndi Bujumbura. Numva gacha kureba umwanya tubana mukeya n'iki byose, ariko Igitega nahabonye yego ni heza. Umunota umwe haba hasa nk'Ibutare yego, undi munota hakaba hasa n'Icyangugu. Ntihasa Kigali hasa nk'intare ebyiri zo mu Rwanda. Nike kintu warakumbuye mu Burundi? Abantu n'ururimi rw'Ikirundi. Buraro ndarukunda cyane. Gira mwiza ati yuhu arabisa bimubwira. Yego, ikibazo cya mbere ni Bruce Melody afise urugendo rurerure genda kuzi 2014 muje ngaha ukiri muri Super Level. Ikibazo cya mbere, Bruce Melody ubu muririmbyi ari ku rwego rukomeye cyane. Ndakene kumenya kuva kera wamikunda umuziki, umuziki waranagukunze, ufise izina kandi wararikoreye. Bega kuvugira backing abandi baririmbyi ukaba uri Bruce Melody tuzi akora amahit n'ayandi, bivuze iki? Bivuze ko Imana yangiriye neza. Ni umugisha w'Imana, ntago navuga ko ari ibintu nakoze neza kurusha abandi cyangwa nashyizemo ingufu zirutiza abandi. Ahubwo niko akunda ukora akazi kawe n'Imana ikakaguheramo umugisha. So abaririmbyi benshi bagira amahirwe yo kumenyekana, sinabaririmbyi benshi bamenyekana baronka amahit menshi. Bega nikiye kiguzi ukoresha kugira ngo ushobore kubura umuntu aguma sori indirimbo hit after hit kundi mwanya? Urabona kuri ansori indirimbo nyinshi yego ni nako nsiba nyinshi. No kuvuga ngo habaho gukora cyane ku buryo ubona ibyo gutanga ukabona n'ibyo wisigariza, hanyuma muri ibyo usigaje akariho utoranya ibyo wumva ukeneye kurusha ibindi. Rero navuga ko nta ndirimbo nimwe nsora nizeye 100% ko izaba hit. Barimo umugisha, navuga nabyita umugisha buri gihe. Ariko nyine no gukora cyane birakora kuko urumva ngo indirimbo nyinshi hanyuma hakaboneka mizisohoka n'izidasohoka. Babyita no gutandukanya. Tugira mu Rwanda abantu bitwa irondo. Sinzi niba hano bahaba irondo. Yego ni irondo uko nyine mu Kirundi. Ariko no irondo ryo mu Rwanda yego ntago ari urwego rwa gisirikare, nta mbunda bagira, n'abaturage bacungira umutekano abandi. Hari imvugo rero ivuga ngo twize gutandukanya irondo n'abajura. Ibisambo n'irondo byombi bigenda ninjoro, ariko irondo rikora ibintu byiza, abajura bagakora ibintu bibi. Ubwo rero muri izo ndirimbo iyo zibahe nyinshi ntandukanye irondo n'ibisambo. Bruce Melody ubuheruka yaje araryohera abarundi, ariko iyo imbere ko akora igiteramo vyarashitse Bruce Melody atagwa muri yombi. Kijyagiye wiyumva gute igihe wumva utawe muri yombi mu gihe waruje gukora akazi ko kuryohera abarundi? Urumva sindimbwa umuntu w'umugabo kandi ibyago bigwira abagabo. bibaho mu buzima ko gahunda uzitegura ntizigende uko wari wazipanze, ariko iyo uguye mu kantu nka kariya naguyemo mu by'ukuri ntago umutima wawe ubukeye. Ndanibaza ko ibitaramo nakoze kiriya gihe nagerageje gukora uko nshoboye ngo bibe byiza, ariko ntago nabaye nge nari kuba ndiwe iyo ntahura n'ibibazo. Rero ukuntu niyumvaga nkiri mu bibazo numvaga ntishimye, ariko nanone mu buzima busanzwe ngiye nta gitima kibingira, nta nubwo ari ibintu njya ntindaho cyangwa ntekerezaho cyane, kuko iyo mba ndundi bari kumfungura nkahita nta. Ariko natekereje ko hari abantu natumiye, hari abantu nabwiye muze mu gitaramo, hari abantu byababaje. Hari umunyamakuru waje kundeba, ikintu kimbabaje sinibuka n'izina rye. Hari umunyamakuru waje kundeba kuri gereza ahageze mugasho ahageze yankubise amaso disararira. Umunyamakuru w'umukobwa gutya. Yari momi? Yari momi? Yari demu? N'uyu n'umukobwa barakunda kurira iyo bababaje. Ko niyo bishimye mbona barira. Hose bivana. Urumva yaje disa mbonye ararira. Yego. Ntago nari natekereje ko
ikibazo ndimo gikomeye urumva ngiye ntago nyankomeza ibintu kabisa agiye muri gereza nyine nsanga y'amanega ya kera nayo afite ibindi bibazo nk'ibyanjye ntangira kuyabaza ese we byagenze bite njyewe urumva hari amafaranga yabuze hano nakoraga nko ngane musa ntago yatwaye ndayatinge baranshinja ibi nibi nyine ikiganiro kiraboneka sinitindaho ngo kandi numvaga ari ibintu biri burangire byanze bikunze ntago byari kubura uko bikemuka ariko uwo muntu andebye akarira numva nshobora kuba meze nk'umusazi ni gute umuntu andeba akarira ngiye nariririra ndagenda mbitekerezaho kabisa amaze kugenda ahantu hari naza kubona iki kiganiro ndamusuje byatari n'ibinakunda ko duhura tuze guhuza ntarataha yandike no muri commentaire yabyandike ati ni generalize cyangwa no guhamagara bambwiye kare nuko ni wowe biyoboye utire rero niyumvaga nabi ariko nanone bidakabije ndasohoka nkora igitaramo ubu rero uko ndiyumva nk'ukuntu niyumvaga bataramfata ubu ndiyumva nk'ukuntu niyumvaga ndi gusohoka mu kibuga cy'indege ndumva nishimye niteguye gukora igitaramo cyiza nkaririmbira abafana bacu bari hano n'abafana b'umuziki muri rusange w'umurundi cyangwa se umunyarwanda tukarya show nk'ibisanzwe imbere ko dushika mu ivyo kijya gihe ndakire kumenya ugifatwa spirit yawe rimeze gute umubiri wo twarawubona ngiye rero ntago biba bikomeye cyane ikintu cya mbere ngiye niyizi imeze nabi bya hatari ndaniyizi imeze neza bya hatari nta muntu rero mba mbona ntawe uhora byibushye Jean Baptiste n'umwana w'umunyarwanda ntago mba numva umuntu yanteza ikibazo kitazarangira uwo ari we wese urumva hejuru y'umuntu habaye undi no hejuru y'undi hakabaye undi gutyo ni urutonde rurerure ntabwo rero nigeze numva nkutse umutima byatari cyane ko nageze n'ahantu muri gereza nkasanga hari abandi bantu gusa usara ceke yongera nkasanga ari njyenyine ntabwo numvaga biremereye cyane abantu barabiremereje ibyiza buriya iyo ufunze amakuru ntago akugeraho neza kuko mu bintu bya mbere kwambura harimo na telefone ubwo nta internet bufite ntago umenya uko abantu bari kubifata warabize ariko kigali gusa none umuntu yaza gukundeba nkabona yahamutse nkabona abantu baseze abantu cyangwa bya bintu birakomeye ariko ngavuga ni whatever Imana izabigenza uko igomba kubigenza kubera ko ubuzima bubi nabo bayemo ntago muri gereza ari ahantu ujya nyine baravuga mu kinyarwanda iyo umuntu avunitse nta muntu umwigisha gucumbagira nta numwe wowe ubwawe uricumbagiza neza kandi ugakora ku buryo iyo rero ugeze muri gereza uhita wiyakira ntago uhita wiga nyine kuba muri ubwo buzima ugezemo ino barabakabuji bagiye muri gereza cyangwa mugasho we barakwase buji barayinyatse urataga ya buji oya ikiyeri cyinshi cyane abantu twari turi kumwe barabizi abantu twahoraga turi mu bicu cya primus cyinshi ubandanye ba brand ambassador muri gasho no mugasho ntazi ko ari izina ryo muntu yitwa Munyakazi Bruce turacari gaho nyene kijya gihe tubona uravuye mu gasho Queen poem 12 ati igitaramo giterezwa kuba icerekanye ubugabo bwiwawe nasohotse ubugabo nizi ndafeye nasohotse buriya nkaryarira ari nka saa moya nibwo bandekuye saa moya n'igice saa tatu concert yagomba kubitangiye abantu barambwira ngo ubuse ngurishuwa nguri babashe kuririmba je ntago ndirimba nashyizemo imbaraga ndirimba gusa kuko Imana yampaye uwo mugisha ntago ndirimba mbega naririmbe ni time ndavuga nti rero ngiye ndumva naririmbira abantu ko twari bateguje kandi n'iki kintu cyabababaje niba koko abantu badutegereje tugomba kubakorera concert abantu bakamaza ati urishuwa nyine urabiririmba ntago ufite ishaza ku buryo uri babwire nk'amagambo wenda urabona ko akunda umujinyuza uri imbere y'abantu ukaba wacikwa ukababwira nk'ijambo riremereye ndavuga nti hoya nta kibazo ndakimwe mfitanye n'umufana rero naragiye igitaramo kiraba cya mbere umunsi kurikiyeho haba n'ikindi ariko nabanje kubaza imyenda urumva ahantu n'incupfungiye hari kuri brigade buriya niko nabyita sibyo ari PJ muri police judiciaire yego noneho mbaza ikureri imfungwa zambara usanga ni green none ndebye mu myenda nayo nitwaje nsanga icyatsi ndagifite mu by'ukuri ntabyo narinzi ariko nsanze ko icyatsi gihari ndababwira nk'umuntu w'imfungu ufunguwe kagende nambaye nkabo kugira ngo
ntihagire n'umuntu uza kubimbaza. Imyenda aba ari itanga iyo message ntize kumva mu mutwe cyangwa mu kanwa, ntagira uwo nkomeretsa, ahubwo dukore kuko entertainment ni ukwishima, ntago ari uguterana amagambo. Ikindi gihe nemera ubuyobozi buriya abantu Imana baraduhaye ngo batuyobore nibyo baba bakora, nkanabashishikariza nabo kunyemera cyane kuko ntibaririmba. Ndabemera n'inshingano zabo kuko nanjye bansabye ku entertaininga mbakubitira umuziki. Rero ubuyobozi iyo bubonye ibintu buri ubuyobozi nyine n'utekereza kuri iryo jambo, aba ni abantu batuyobora ko babona ibintu byanze bikunze nibyo bikwiye kuruta uko wowe nk'umuntu umwe ubibona. Kuko rero nta leta yari guterana amagambo n'ubuyobozi kandi bitanakwiriye. Nge nakubwiye ko mwubaha, nakoze ibyo nshinzwe nk'umuhanzi. Wakoze ibyo ushinzwe nk'umuhanzi. Queen poem idasanzwe. Abarundi barakwitavye amamodoka ajya abana muri VIP bakunda kwita mu giti. Amakartie y'ama VIP ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura bahita mu giti kubera haba hari ibiti byinshi, natwe muri butwara giteri mu giti. Kuko uravyuva wafyakire gute? Nta giteri. Nasi kukiba kigira kimwe. Yarumva ni mu giti ahantu hari VIP hose. Ntushobora kuba buri giti kimwe. Cy'amapera se, cy'avoka, cy'umwembe, cy'ikintu cyangwa gereveriya. Oya nta gereveriya ndi yagitega inturusi. Abantu mu giti baritabiriye urukundo rw'abarundi. Wavuye gute? Abarundi rero buriya muri abantu beza. Muri abantu beza cyane kandi mukunda kwishima. Kwishima no kwirata mu Kirundi. Mukunda kunezerwa, enjoying. Iyo biriya bintu biba handi hantu bashobora gusanga abantu bacitse intege, numva byari birimo akababaro ku ruhande rw'abafana, wenda ntibabashe kuza bavuga bati uyu muntu ntago ari buhaboneke, reka twe kuza. Byabaye ku munota wa nyuma. Ni ukuri ndabashimiye kandi nzongera nagaruke nzanabahashonze izirutiyo twakoze itarimo ibibazo. Itarimo ibibazo. Inyuma hajya urasubiye Kigali udusorera indirimbo audio video lyrics urayisohora y'indirimbo ya gospel ati mantu b'Imana. Tubwabo ndi umuntu ari mu ngorane regera Imana. Tuvuge ko poem yera mwuka muziranenge yari yakwegereye mu bibazo. Ariko buri mbona ute niba nyitegereje. Iyo ndakwitegereje. Cyemba mboranye nuri Bruce. Sinakubwiye twatangiye ikiganiro nkubwira ko nkijijwe. Mfite na gahunda yo gukora indirimbo nyinshi z'Imana. Ariko ari indirimbo ya mbere ya gospel. Kubera ko gusohora ya ndirimbo ijya mbere indirimbo ya gospel. Ntago bigeze bamfungira mu Rwanda. Yego. Ntabwo bageze bamfungira muri Europe, ntabwo bamfungiye muri Afrika hose. Niga gufungwa nafungiwe i Burundi. Urumva se bitarenze kubikorera indirimbo. Yego. Nshimira Imana, hanyuma mvugamo na nyagokuru bukeye Imana iramutwara. Ariko ikibazo buri umuhanzi ni umuntu nyine. Iriya ndirimbo narikodingiye i Burundi, nyirikodingana ariko ndakijijwe. Narikodingiye umunsi umwe twarikodinze inzoga ni baby. On same night kabisa. Urumva ni amarangamutima nuko niyumvaga. Rwose nuko niyumvaga nta bindi bidasanzwe numva nayivugaho. Ni indirimbo umuntu wese yakumva ari mu bibazo ikagira ikimufasha ukamenya ko nibyo bizatambuka. Nyogokuru wawe Imana imwakira mu bwami bwayo, ariko matwa dusubira nuko imbere yo kuza mu Burundi yari yakubujije kuza mu Burundi. Yego. Kubera iki kurenga ku mabwire ku mpanuro z'umuvyeyi? Hari igihe ubona umuntu atakumva, atabona nyine ko ugiye gushaka umufungo, ugiye mu kazi, ndamukawe ati buya wigenda. Nabaza ase umutekano ari ikibazo bite, batirika nta kibazo. Ari namuganira kamubwire rero nyogokuru, reka njye gushaka amafaranga kubera ko aba bana nabyaye nabo ngomba kubarera. Yari yambujije kabisa, arambwira ati ndi kumva bitazagenda neza. Navuganisha umukecuru ntago ababibona neza, ariko nyine buri ababyeyi babanza hari ukuntu bumva ibintu twe tutabibona. Yari yambujije pe. Nuko bisigura ko Bruce impanuro arazumviriza, ariko ingingo ya nyuma iminsi yose ni wayifatira. Ntago ari Bruce, Melody, umuntu w'umugabo. Voilà. Umuntu w'umugabo burya niwe wifatira imyanzuro. Naho ubundi harya wa mu kopine wawe yitwa nde? Buriya je ndamwita Sheri. Urumva rero
agufatira imyanzuro y'ibintu byose ukora rimwe na rimwe washiduka ari wowe sheri impamvu nk'umuntu w'umugabo hari igihe nyine biba ngombwa ko umwanzuro wa nyuma ari wowe ufata yego none se uko ko nyogokuru wambuza agatagihari imyanzuro n'inda wakayifasha manacyo arigira yabura umugabo arigira yakwibura yego agapfa rimwe na rimwe nyine n'amariske turayafata banza ari mpamvu ibigabo bipfa mbere abagabo buriya bakunda gutaha mbere y'aba mama kubera ko n'amariske bafata ni hejuru cyane muri twe tunaruha cyane ku isi ariko ni muri Bibiliya biranditse twe umuruho nyine utuziritseho bobo ngo ni muri maternité baruhira niba uri igihungu cy'ikibwa urumva umenye ko usozwe mu ifitari ya gihungu uko umugabo kuruha nibyo bye nyine turakora cyane ni twebwe tuzamura umuryango nyine nizo nshingano Imana yaduhaye ye nizera Bibiliya abemera uburinganire nimuringanire nta ribi ntabwo ndabwemera ariko burya buri wese agira inshingano ze igitsina gabo n'igitsina gore nina Bruce Melody asanzwe afise urugo ariko kuva yakaririmba ryari ryambere mu miseze tubonye yerekanye famille yiwe yerekana ifoto n'umukenyezi wiwe benshi bakivura ati kubera ko atahora amwerekana nuko atamwishimira canke n'umukenyezi we adakunda yuko aja mu bintu vya entertainment ndagusubiramo ikindi kibazo ndakubaza umbaza yego njye gukubita ikibazo kirimo icyo gisubizo yego harya wa mukopine wawe yitwa mwabibonye ntago ari ikibazo cyanjye ntago ari ikibazo cyanjye ubu wabona yaramubwiye tuzibeshya umvuge bita turangiza urumva njyewe madame yarambujije yarambwiye ati afite akazi ke hari ibintu akora arambaza ati njya kujyana ku kazi ntabwo ujya unjyana ati rero nawe ntukanjyane mu kawe kandi n'ubundi njye abafana ntabwo bagomba urugo bagomba imiziki myiza na konseri nziza ibintu by'urugo koko aho buzakera muzambaza n'ibitoki n'ibiharage mbega nina Bruce Melody asanzwe afise kuri tatouage abana biwe ku kuboko ariko kuko kuboko nyene madame wawe ntariko kuri kutamushira ku kuboko kandi abana barabashitseko urumva ibyo byose bisaba uburenganzira bwa nyiri isura abana barabasabye uruhusha abana n'abanjye ninjye wabikuyemo urumva narababyaye ariko uriya mubyeyi ntabwo namubyaye hari imyanzuro ntashobora kumufatira ariko hari indi tatuye gato cyane kari hano niko yahisemo ko dushyiraho iyi ni itariki ya mbere z'ukwa munani nibwo wambwiye akazina kawe urumva itariki 27 z'ukwa 12 muri 2009 nibwo twakundanye twari tukiri abana tubwire byagenze gute byagenze uko nikiye cyaguhamagaye muri wewe kugira ngo wataka umwana umubwira ati I love you eka nkubwiza ukuri ubu uragira ngo koko kabari gisobanura ibintu by'urukundo urabona ndi umuntu mwiza asobanura ngo okay ikintu cyaramfasha wari mu ibarabara bwahuriye muri boîte mwahuje kugira ngo banyirukane mu rugo ntago bikunda iyo muzanye mu biganiro buri gihe arambwira ati jya ugerageza uvuga ibintu byawe rwose ngiye ntukajye mukiramo kandi koko nasanze ari ukumuteza abantu nk'ubu yagenda yiguriraga dodo nta muntu umuhagaze hejuru none ibintu bigenda bihinduka namuteje abantu ba paparazi naramugaragaje nyine abaturage nawe ntibamworohera niyo mpamvu ntari muteza abandi tumugereza ariko mwemera fo tekereza umuntu wantinyutse koko akamfatisha bigakundara abantu baranatinyuka turacyari ngaho nyene uri umustar afise urugo n'abana babiri biroroshe kuba uri umuntu azwi cyane ukabana n'umufasha wawe cyangwa umukenyezi neza nk'undi muntu yaba asanzwe akora akazi gatandukanye kujya docteur akora kujya comptable akora sinzi ko hari n'umwe muri abo bose uvuze bavuga ko byoroshye ariko
ku rundi ruhande ntago byoroshye pe. Nizihe nzitizi uhura nazo? Banza ari nk'iz'abandi bose bahura nazo ukuyeho wenda kumenyekana. Ari nzitizi nyine kubaka urugo mani n'ibintu bya danje. Niyo mpamvu nagira inama y'umuntu utari tayari kutabikiniramo. Si ibintu byo gusariramo. Washaka ibindi ukorora nk'inkoko, ukora uturimo tw'amaboko ukabisariramo udashajije umwana w'abandi kuko n'ingaru zabyo ni nini cyane. Kandi urumva gushaka bita bizamo no kubyara bikazamo kurera. Kurera ikaba ariyo nshingano ya mbere ikomerera umubyeyi. Burangiye akazi kanjye karanyorohera ariko kurera ni insazi. Kurera ni insazi kabisa. Rero inzitizi ya mbere yo kumenyekana intera gukora ijoro. Nyuma yo gukora ijoro ndakora cyane. Umwanya ukaba muke icyo ndumva ngihuje n'abandi babyeyi muri rusange bari busy. Indi nzitizi niyo gukundwa n'abantu tudahuje igitsina. Urumva abo mugihuje abo tugihuje ntari bikubera ko barabizi ko nyine ngiye nkorera imbere sinkorera. Urumva so rimwe na rimwe hari igihe nyine urumva ntibyabura. Hari n'abafana nabo wagira ngo ewana nicyo kiba kibazanye kabisa ngo rusenyuke. Ariko urumva ko dutindanye ko ngewe na madame tumaranye igihe kinini bya hatari turatindanye turanumvikana noneho wahoze mbaza ngo yewe nyinda yanjye atekereza iki. Na cyane ko abandi bastari birirwa muri gym ariko wowe imburuje gumisoka. Yewe rero ntago gym mba mbona iruta amafaranga. Aho kujya muri gym najya ku kazi. Ariko anzi rwose ntagira inda. Buriya yifuza ko inda igenda yasengera n'amafaranga ntazazi. Buriya amafaranga adahari birajyana inda n'amafaranga. Uti amafaranga niyo yazanye umburuje. Indica mu inda sicaye mukano. Nta muntu ugira inda atariyesha. Hari ikindi kintu zikijya mu nda. Niki kijya mu nda kidaciye mu kanwa. Umuntu angana uko harya. Ariko aranzi kera. Rero kariyeri yagiye ayibona uko yagiye igenda. Rimwe ntagenda byumva iminsi ko igenda akabimenyera ibindi bikaza gutyo. Ubu rero inzitizi zo kubaka cyangwa gusenya ni nke cyane. Inzitizi nyine umuntu ahura nazo mu kubaka cyangwa se ibintu bishobora gutuma usenya ni bike cyane kuko ibyo byaka byose tuba tumaranye nyine harimo kwiga. Hari ahantu bigera bikananirana. Ubona iyo ugira wedding cyangwa mariage cyangwa ubukwe ufisira izina ugeze ku biba byoroshye gutunga kubana n'umukenyezi. Nta muntu n'umwe kubana nawe byoroshye man. Ungiye umuntu wanyorera kubana nawe wenyine ninjye. Ko umuntu ntago mwumva ibintu kimwe. Bimwe byumva gutya wakabyumva gutya. Urugo ngiye mbora ari nk'Imana irushyigikira. Wow. Rukabaho. Birashoboka ko wamushaka none kandi nese umedi ntiyashatse. Mwari mwumva byapfuye. Okay njya numva abantu bahuye ibituntu tutari two. Ariko niba umugore n'umugabo ubwabo bakiri mu rugo. Bisobanuye ko bameze neza. Ibyo babivuga umusani nyine umuhanzi baramuvugerega nibisanzwe. Utwo n'utuntu nyine abantu bavuga. Ariko se ntiyasha ubuse none sindakrema ntibabana babona byapfuye. Shobora gusanga mushobora kuba mubana musangiye sara ariko ivyo bani mwisangire. Naho murabana. Muri imyaka ni ndavuga ko umuntu akizirika ku wundi. Iyo bidakunda ewana. Kubera ko urumva amagingo y'abagore barakora bagira amafaranga ntago ari nka kera abantu babasubizaga inyuma. Abagabo nabo barakora bagira amafaranga yabo. Iyo umuntu aniranywe ewana aracomoka n'udagacomoka kugira ngo aho kugira ngo abantu bazicana. Imiryango iri abani. Ntago umuntu yizirika kuwundi ngo avuge ngo noneho ngo ntuzancika ntago bishoboka. Aragucika. Turacari ngaho nyene ni na Bruce Melody yaheruka mu miseze mu gihugu ca Nigeria aho yahuye n'aba Nigeria batandukanye. Rwa rugendo shure n'urugendo rw'akazi. Umunyakazi arashikayo. Ni experience wakuye hariya ga Bruce Melody. Rero kwiga ni ikintu cyiza. Iyo ndi kugenda gutya nahangira ibyo mpigira. Yego. Buri hantu hose umuntu ageze hari icyo hakura.
nakuyeyo byinshi uko bakora akazi kabo ariko by'umwihariko ikintu cyitwa promotion. Promotion ni inkingi ikomeye cyane muri music industry. Buriya ukoze ikintu cyiza abantu ntibakimenye bisa nkaho utanagikoze. Rero icyari cyanyanye no kwiga ariko nanone no gukorana n'abahanzi baho aba producer cyane cyane. Navuga ko nagiriye ibihe byiza kandi nize byinshi. Wize byinshi wabonye badusubiriza he niki twokora nk'abarundi n'abanyarwanda kugira turabe ko twokwegera aho bageze cyangwa tunaharenga. Icyo ntigisaba kujyayo. Icyo ntabwo gisaba kujyayo icyo badusumbye se ntubibona. Ubuze kuki tubavuza cyane bo batatuvuza. Niya promotion navugaga. Ake promotion ibikorwa bya bidusanga mu telefone yacu. Oya. Ubwo si bya bavuga ati akeza karigu. Oya. Promotion rero igera no muri telefone yawe. Nandese ubu ntabwo urabona abantu bishyura ad. Ukifungurira ka video ugiye kureba hakabanza gupopinga ibindi bintu utashakaga. Ira ni promotion. Rero barabizi cyane pe. Bamaze kubigeza ku rwego umuntu nka Davido akora album akayishyiraho promotion ibihumbi 300 by'amadolari. Inotare kuyi ibyo ntabwo ari production. Mu marundi sinzi abangahe ariko banza muri miliyari. 300,000 abari muri yari n'amajana. Muri yadi n'amajana. No ufata ayo mafaranga uyakoreshe promotion gusa. Ntabwo tubaze ko yakoze video, ntabwo tubaze ko yakoze audio, ntabwo ibindi byose turabyirengagiza. Promotion rero ni ikintu gikomeye ngo navuga birebire. Ariko ikintu gikomeye nyine baturusha ni icyo ngicyo, niyo mpamvu no mu telefone yacu no mu radio yacu no mu televiziyo yacu inshuro nyinshi wasangamo nuko icyo kintu bagisunitse kikatugeraho neza. Tuvuge ko baharushwa ama platform. Oya. Habamo corruption. Promotion na corruption ndumva bidahuye. Promotion barayigura. Iragurishwa. Ni ikintu cyemewe iragurishwa. Ni byinshi ni birebire umusa. Biriko biza kwindi mpfo bidasanzwe uri kurakitubwira bori kuri ikintu gikomeye. Ni Bruce Melody wahageze mu karere azwi tuko turabona indirimbo nyinshi cyane ziwiwe. Ugiye kuraba ngaha mu gihugu indirimbo zawe ziravuzwa cyane. Mu misses twarabonye ama featuring akomeye cyane wakoze n'abarivyo batandukanye. Harimo abo ngaha mu karere mu gihugu cya Tanzania n'ahandi. Ariko umuntu agiye kuraba cyane indirimbo zikoze yashikira abarundi nizo wikoranye gusuma izo yakoranye ama featuring nabo bandi bo hanze ukuye mu indirimbo ya Double J n'abandi benshi bakavuga bati bega ivyo nyene ya promotion tuba dukeneye gura dukorane n'ababana ama connection iyongerekane ntizova dusanga tugiye kurondera kure kandi ivy'iwacu vyadukomeza tubisitse. Oya urumva gukura nyine iyo uri gukura abarundi nabahaye indirimbo nyinshi abanyarwanda bundi abarundi mbafata nko mu rugo uko tuvuga ururimi rumwe nta ntera irimo hagati y'Uburundi n'u Rwanda rwose byose navuga wabyumva byose wavuga nabyumva mbarako nabahaye imiziki ihagije ariko none igihe kigeze ko ntangira kureba no kure y'ibyo ngibyo. Ntago nabwira ntago nk'ubu ngubu twakora indirimbo nka Zanzibar ngo urumva Zanzibar ntago naririmbye wenda nka Tanganyika. Umurundi atayikunze nta mwumva ariko umutanzania bagomba kuyikunda uko ndi kuririmba iwabo. Uri kumva ndi gushaka guhuza na bantu noneho bakure ku buryo ninasohora singo yanjye itazajya Burundi gusa igere no muri Tanzania. Ubwo icyo gihe mba natagetinze indi audience. Mba natagetinze abo bantu nyine. Reka tuvuge ko nkora indirimbo na Bahati Diana ikaba trendinga muri Nairobi ikajya ku mwanya wa mbere ku ma platform yose muri chart. Yarangiza wenda nko mu Rwanda ntihakimwe cyane. Natagetinze audience ni naho nakore promotion nini. Kubera ko hano urumva mfite indirimbo nyinshi mfite uzi ko ndi codinga hafi ya buri joro. Bure rero buri ndirimbo umuhanzi ubundi yatangiye guca kenge buri ndirimbo ayorienta izajya kandi buri hageze bikaba successful birakata bikagaruka no mu rugo. Turacari ngaho nyene uri kutubwira ivyo bitwa tutanguye kwibona kuri Bruce Melody igihe aje muri Cox Studio. Mu nyuma avuye yarakorana na Bakariglave John arakorana n'abandi baririmbyi benshi cyane. Ubu uri kurakora cyane
ariko umuntu wese avuga ahageze mu Burundi turafise abaririmbyi bakoze nk'ivyo vy'iwabo bagerageje bamwe barakora ama media tour abagore b'abakobwa baraja mu bihugu vya East Africa kugira ngo bamenyekane mu nyuma basanga twabonye bisubira inyuma turavuze n'ubundi muririmbyi yitwa Sadbi yagerageje ama featuring mu nyuma hari ingufu twabonye zagiye zigabanuka ubwo ntuzohava usanga kuronderera cyane kure aha muri East Africa hari ikintu utakaje na caca ko East Africa indirimbo barazumva benshi bakavuga bati Bruce Melody haburi iki kugira ngo asoke aje mu yindi region nko muri West n'ahandi oya byose tubirimo ibyo byo naho ngaho hose tuwari niba ngiye muri Nigeria ni muri West Africa sibyo ariko hari umushuti wacu witwa Kenny wo muri 155 tumuramutse cyane ari kugira ubukwe afite imvugo ivuga ngo gutwika no guhozaho buriya iyo ukoze promotion warangiza ugacika intege gatoya byose wari warasunitse bisubira inyuma ariko iyo uri tayari gukomeza kurwana n'ibyo bintu kugeza ubigezeho kubera ko ntago navuga ko promotion umuntu cyangwa media tubonye ikeneye incuro imwe hanyuma bikaba bibaye boom success kayitiboneka oya bisaba ko ukomeza ukabikora kugeza igihe biciremo none se mu Rwanda simaze imyaka 11 ndirimba yego maze imyaka ingahe se abantu bamaze kwemera ko bimeze neza hari n'abakivuga ko 1:55 am yishi muziki nyarwanda urumva rero kumenyekana cyangwa se no gufata umutima w'umuntu utarusanzwe ufite ntago ari ikintu kiba mu ijoro rimwe bisaba ingufu kandi zihoraho ntago twavuga ko Satbi yacitse intege kubera ibyo ngibyo buriya muzamubaze neza wabona hari ikindi cyabiteye ko nta na hamwe nigeze mbona promotion mbi publicity ntago igiba mbi buriya niyo baba bari kugutuka baba bari kukumenyekanisha rero buri ucunze neza ukamuvugisha wasanga ashobora kuba yarahuye n'indi mbogamizi wenda mu buzima busanzwe niba yaracitse intege idafite ayihuriye n'ibyo ni Bruce Melody inyuma ya tuna heruka iburaya twarabonye kumena baririmbye b'i Burundi batandukanye ni Bruce Melody na caca ko turi muri ete apaka igiteramo tutaretse kumubona soka cyane mu bihugu vya buraya benshi bakavuga bati vyo biva kuki na gacero urimo ho gutegura ibikorwa bishasha canke nawo ni zini plan shasha bidakene ko tumenya hari plan turimo numva nana bivugaho gato hari album maze iminsi ndi gukoraho yanjye icya kabiri mu Rwanda hari ibiceri inoti amakwacha kandi ngiye nkunda amafaranga ntago ari ibintu byo kubeshya bisigura ko Bruce Melody bitera amakorera hanze bamuhemba make ko yaronka mu Rwanda ntababeshye mu rugo mpembwa neza no mu karere kurusha i Burayi rero i Burayi tubonye deal ya Danje naho twajyayo ntago nyine no umufungo mwana ntitukabeshya tukiri ngaho nyene Bruce Melody turabona baririmbyi benshi cyane haba ngaho iruhande mu gihugu ca Tanzania bari kwaja kugwe gukora ibiteramo bitandukanye apana vyo abantu bo mu gico gihugu gusa bayo mu diaspora ugasanga muri living nka Diamond aragiye muri Amerika arakoze igiteramo haje muri diaspora y'u Burundi diaspora ya Rwanda diaspora ya Kenya diaspora yo muri Afrique de l'Ouest n'ahandi hose ariko tugiye kurama mu muziki w'u Burundi no mu Rwanda ibiteramo byinshi mukora murano ko vyitabirwa cyane n'aba diaspora b'abarundi canke b'abanyarwanda nike kintu mubura kugira ngo imiziki yanyu ishobore gushikari nabo bakuraye mahera badukora ku ma platform canke ibiteramo baza gukorera mu Rwanda no mu Burundi nabo tuyabakuremo urumva umuziki w'u Rwanda n'umuziki w'u Burundi ntago ari imiziki yakuze kera oya itangiye gukura aha internet dukundi yego rero dufite umuziki muto na kabebe turacyari ku karera muracagaheka rero mu minsi iri imbere kazigenza birasaba gusa ingufu abahanzi bari gukoresha muri rusange ngo dukomeze dusunike kubera ko kera ni n'amaviza bari yatwimaga misiko bangaga ko tunagenda ntibatinya ko ohera ngiyo tugiye duherayo hari kera umufaranga utaraza mu bintu ubu ngubu amafaranga yajemo ntabwo wabwira Kenny Songa agibura yatoroke never kubera ko mu karere amafaranga yaje muri business yacu kandi aracyari no kuza kera nibwo abantu batorokaga ariko twaje gusanga ugumya aha ubuzima bushoboka kandi ushobora gutera imbere rero ntago ibintu bikimeze nka kera ntago ibintu bimeze nka kera aho umuhanzi yagendaga akabona ahise agenda akibera umuntu usanzwe byaruta ibyo ngibyo yararimo rero umuziki uri gukura igihe kimwe kizagera dukora ama concert mubonemo abazungu gusa kabisa kuko no muri Nigeria ntago byabagaho
ni Wizkid ni Davido ni Burna Boy batangiye guhindura amakonseri bakorera hanze ya Afrika. Kuva mutanguye gukorana na 155 AM cyangwa Coach Gael na timu yiwe, urabona ko ari ikintu cyahindutse ku muziki wawe, haba ingena amafaranga yinjira, haba ibitera mukora, haba n'izina ryawe ingene ringana. Waragiza super level, warakoze ahantu henshi cyane, ahandi urikoresha. Niki kintu wibaza ko 155 AM nka management itandukanye n'andi ma management ahari, haba mu Rwanda, haba ahandi wagendeye, cyane ivyuzi, wewe nka Bruce Melody. 155 ubundi bisobanuye iki? 55 ihagarariye ibihugu 55 bya Afrika. Yego. 1 nyine ihagarariye uwo mugabane. AM ni African music. Cyera henze ngo ni ku murango. Nyine ubirebye nabi wagira ngo ni isaha turi kuvuga. Cyera agira ngo ni isaha. Ariko none 155 mu yandi magambo z'ikintu bisobanuye. Amafaranga menshi cyane, menshi cyane. Cyari nawe na Coach Gael kuri plage. Bona yambaye isaha. Ndavuga ati iyi saha ingana na 4 hectares batoko ko ba Bface dakamererwa neza. Ati bya bintu birwa mahera. Oya 155 irimo amafaranga. Irimo amafaranga kandi buri muhanzi wese yifuza ko kariyeri ye yashyirwamo amafaranga. Icyo kibazo rwose numara agisubije. Uba wumva wagisubije. Ahandi nta gafaranga kari karimo. Ahandi kari karimo bijyanye n'igihe twari turimo. Urumva umuziki amafaranga ntago yahozemo. Agenda aza muko bwije nuko bukeye. Tuvuge ko ari politiki ya leta cyangwa ni politiki wa 155 AM. Urumva amafaranga ajyaho abona azagaruka. Yego. Icyo leta dukorera nuko iduha umutekano, ikaduha ubwisanzure bwo gukora akazi. Hanyuma abashoramari bakaza bagashora mu mafaranga muri iyo business ko babona ko amafaranga yabazagaruka. Nuko uri kutubwira ibintu bikomeye cyane. Bruce Melody uri kuratubwira ibintu bikomeye cyane. Turumva ko uri umuntu akora cyane w'umunyakazi. Ndakeneye kumenya iki kintu abafana bakwihendako. Abafana se? Abafana bazi ko ntari seri. Yohana baribeshya kubera ko nta muntu utari seri ukorera amafaranga ngo bikundi. Kandi ngiye mu ndeba murabona ko ibintu biba bigenda biva ku rwego rumwe bijya ku rundi. Buriya mba ndi seri niyo ntari seri. Hari umurigeze kuva murafata ubusere cyane byo muko muganira amafaranga na manager wawe Coach Gael. Mu bisaze ngo baranatwara. Indese Coach Gael. Nande? Nawe. Mubwira ati oya Coach uvure nakubwira Harmonize imvuriza rero nakubwira ingene ibintu bimeze. Oya ntabwo nyanshwana na Coach Gael. Coach Gael se twashwana dupfike. Wifi note. Hoye kandi azindusha. Ushwana n'umuntu mu nganya level. Umuntu arimo kubikiramo umufungo none ngo turashwanye. Kuko nyagasani ntabwo bishoboka. Hari wabwiye ngo ntazimana zitakomanya amahembe. Ariko izo sitwe izo ni inka. Ntabwo ndi inka. Uti ntirikabe. Ntabwo bishoboka kubera ko dupanga business kugira ngo dutere imbere. Ntabwo byo dushwanira mu iterambere rero. Kuko niryo twifuza ntiturarigeraho. So twaba dupfuye icyaga kanya dupfuye koko twahita tunuka. Turi mu bihe tubona yuko impano iri kwirinjiza amafaranga menshi gusumba abagiye ku ishuri. Hanze barabitanguye muri Europe. Namwe vyatanguye muri ko murongo amakontra y'imiliyoni amajana. Hari abadoktori bahembwa miliyoni 3 4 5 bavyize imyaka 8. We nawe gumujari akwigisha ntuze uraswa abaye na producteur. Urumva ubwo rero nibe bintu wishimira ariko vyongeye nize ntamba bimaze kubona amafaranga gutera. Amafaranga ntago. Okay, ikintu navuga nuko ubwo niba umuziki uri kwinjiza kurusha amashuri bisobanuye ko abantu bagakwiye kujya mu ishuri none bakiga kuwucuruza. Ubwo niho numva ubwo iterambere rigeze. Ariko sinanahamanya nibyo kubera ko abantu barahembwa neza barahari pe. Abantu amashuri yabo yagira umumaro barahari, simpamya ko umuziki ari cyo kintu gihemba neza kurusha ibindi. Kubera ko masoko nk'ubu ngubu Coach Gael arimo gushyira amafaranga muri 155. Rubuga ari umuhanzi. No businessman. Ubwo rero aba businessman bahembwa neza kurusha abahanzi kubera ko barakuzana imari bakayisubizamo kandi ababibaze neza kuko niba umuziki uri kwinjira amakashi yagomba kumugarukira.
nuko bikomeza ngo intambamyi ziterwa n'amafaranga. Icya mbere ni ukuburira umwanya abantu wagiriraga umwanya igihe kuko ntabwo wabona amafaranga udakora. Iyo ukora umwanya munini umara mu kazi ubwo hari abantu burira umwanya wari usanzwe ubabonera. Nakubeshya icyo ngicyo nicyo kingora nk'inshuti zanjye zo mu bwana ewana turaburana pe umuryango bikanga noneho ikindi kintu habamo n'akantu ko kuturwara twa hato na hato iminaniro ikabije hari ingagarise byumva ipfa gupfa gutyo ataje nk'ikirwara cy'ibidiyabete ariko urwo rwego si rwo rwanjye njyaho sindahagera aho sihondi. Bruce Melody haraciye igihe mu gihugu cy'u Burundi ikigo kijejwe igenzura y'ibinyamakuru cyarafashe ingingo yo guhagarika zimwe mu ndirimbo zitubariza imico n'akaranga mu gihe hahagaritswe abaririmbyi bamwe mu Burundi nawe wari urimwo ku ndirimbo zimwe wasoranye n'abarundi n'izindi uri wenyene. Benshi bakavuga bati imico n'akaranga mu Burundi ni ikintu cyubahirizwa cyane byararenze imico n'akaranga. Wavyakiye gute kwanza kwijya mwigo? Sinakubwize ko ngiye nemera ubuyobozi. Umwanzuro bafashe ku ruhande rwabo niwo. Ariko ku rundi ruhande ngiye numva harimo akantu bakongera gutekereza. Bahagaritse indirimbo yanjye yitwa Kinyuma. Yego. Hiriya nta nubwo nyifata nk'indirimbo. Ni ishuri. Akinyuma? Ishuri? Wigisha iki? Kwigisha iki? No kwigisha ibintu biba muri societe. Kugira ngo ushoboye kubyirinda abashe kubyirinda. Kandi urebye nta nubwo byumvikana cyane ku buryo umuntu udafite imyaka yo kubyumva yabyumva. Ariko umuntu umubwiye ngo no munsi ndarushe ngo ndeka no munsi nduhuke ejo nzokujya Kinyuma abayizi iki? Abayize ikire reka mbigushyirire hasi. Ni indirimbo ivuga ku mupapa washakanye n'umwana ukiri muto. Ujye ubibona yego ibindi kubaza nza bibona. None uwo mupapa yagera mu rugo inshingano z'abapapa yego zikamunanira ujye ubyumva yego gati turaruha hajya yego hanyuma umukobwa yaravuye mu cyaro yego afite ubwoba bwo kuzasubira mu cyaro kuko rero kurikiranye iki amafaranga kuri wa mupapa yego ibyo ntujye ubibona. Ndabibona. Aho reka tube tuhahagaze aho turacyari mu kigo ari uwo mupapa wabikoze leta ikemera kumusezeranya. Nanjye wabibonye nkabivuga yego ubwo ufite ikibazo ninde bisigura ko yari ntahe. Okay reka dukomeze. Wowe rero w'umujene isomo ukwiye gukura muri indirimbo uri kumva ko nushaka ushaje hari ibintu utazabasha gukora. Yego uri kubyumva? Ndavyumva cyane. Noneho byakabaye byiza ko ugifite umwanya wagakoze inshingano zawe zose uko zingana kugira ngo utazahura n'ibibazo nk'ibya wamuviye yahuye nabyo. Mbega ni ukuntu baca umugani bakarangiza bavuga ngo sinjye wahera. Sasa birashoboka ko wenda indirimbo itubahirije umuco n'akaranga ku Burundi. Niyo mpamvu mvuga nti ibyo abayobozi baba bakoze byanze bikunze baba babitekerejeho ariko nako bazagatekerezeho. Kuko indirimbo ntibakayumvire kuri titre gusa rimwe na rimwe yinjiramo ukumva igitekerezo umuntu yashatse gutanga koko niba ari cyo cyafasha societe. Muhisohora mwifuza ko wiyumviriza sigaranike ibyo mbivuze haruguru. Nifuzaga ko wowe gayera ungana gutya ugira vuba ugashaka igihe kitarakurengana ngo uzahure n'ibibazo nk'ibyo umusaza yahuye na. Tuze twirinda gushaka duteba. Murashaka mutebe dutinda muzashaka n'abayede bazajya babafasha gukemura inshingano. Tugirigaho nyene Bruce Melody umuntu agiye kuraba indirimbo zawe kenshi zirakunda kuvuga ibintu bijanye n'igitsina kandi ugiye kuraba nizo zishika mu Barundi benshi n'abanyarwanda. Benshi bakavuga bati kuyu umuntu wese agira umuhamagaro hawe uhagaza. Oya kandi wavuze ko nasohoye indirimbo y'Imana. None imwe mu ndirimbo majana. Oya banza wumva ndashaka ko ngiye kuririmbira nk'indirimbo 3 umbwira hano umvisha igitsina. Sibyo? I wanna look at you baby kidogo Katerina. Igitsina kiri he? Nditwinjiye muri couple. Nditwinjiye hagati. Niyo
oya uza kuyumva neza oya yo ni sawa you complete me igitsina kirihe nta kibazo nta kimwe nshaka kwiteza igitsina kiri nazi kuririmbira nyinshi uzi hano ikibazo kiriko ibyo biba muri societe ibyo hari abantu babikora rwose yego umuhanzi rero buri aritegereza akareba akavuga bamwe mu kinyarwanda baravuga ngo akariho karavugwa sinzi no mu kirundi niyo mvugo muyigira njyewe ndabibonye mbishyize ku mugaragaro kugira ngo niba uri n'umubyeyi umenye ibya ubuzima abana bawe babamo buri bintu ndirimba nibyo bibaho n'ababyeyi niba mujye mubyumva ntago njya ndirimba ibintu ntekereje gusa ko nta kintu gishashya mfite ubushobozi bwo kuvumbura mba nabibonanye uzi indirimbo yanjye yitwa funga macho uriya muntu turaziranye gutya amaso ku maso ubwo nyene uri imeze kuri yo mu majeki turaziranye ndamuzi n'izina rye ndarizi muri Samoya uravugamo concombre ijya concombre sigura iki aho mbabarira unyumvire rwa rubyiruko dufite wowe ndi kukubwira indirimbo ngerageza kwiririmba ku buryo umuntu udafite imyaka y'ubukure atabasha kubyumva none uri kubimbariza hano ku mugaragaro ngo mbisobanure wa mwana abashe kubyumva uti rero bijya wibwiye abantu bakuze hari imiziki y'abantu bakuru hari na Coco Melon y'abana twinkle twinkle little star how I wonder what you ijya concombre yarakoze akantu uzi yuko rero n'abantu ushobora gusanga ariko aratuma akantu ati mushire muri concombre kabisa ni igikoresho cyiza n'uruboga abantu bakoresha ura naga urubuto n'uruboga ni uruboga abantu bakoresha dukora agasarade keza n'amaji meza nago ni ikintu cyiza uje muri pre-music nawe novuga ko mu Rwanda ari nka Primus Gumaguma uri umuririmbyi nga mu gihugu hari abaririmbyi benshi abaririmbyi presque nka bose bagiye muri pre-music barayivuye ntibabananije cyane by'umuziki bamwe baranabihevye nawe uje kuba kuririmba muri finale mu gihugu cy'u Rwanda ni nkuko nyene abatwaye Gumaguma bose ingufu zaragabanutse ariko wowe ntugihagaze bw'umwe uje muri rino higano urivuga kwika amahiganwa nk'ari competition irababaza cyane ntago ari ahantu wicara ngo wegame wumve ibintu biraryoshye n'udufaranga baguha inshuro nyinshi usanga udusubijemo kugira ngo utsinde ariko iyo uyivuyemo nyine uyitsinze haba hari izindi mbaraga wiyongereyeho ndabizi no mu Rwanda bagiye bacika intege ariko navuga ko hari abagihari ko n'ubundi twese ntitwaremewe kuguma aha turi hari abandi natwe tuzahava haza abandi nta muntu uhoraho mike kintu gitera abantu baza mu aya mahiganwa kumara kanya gato ugaca usanga barazima kwa ko ntigeze nzima ntago iyo experience ntayo mfite wewe wakoresha ubuhinga bungana gute kugira nawe ntube nkabo hari somo baguhaye ndabitinya mantinya ubukene ntinya gukena nta somo nabigiyeho ikintu nzi nuko akazi nshinzwe ntagakoze neza inzara yazanyica kandi ndayitinya rero nkora mvuga nti ntago nshobora gusubira inyuma ntibishoboka kandi n'abana banjye ntago nifuza ko bazaba mu buzima bubi nta kindi kintu gituma nkora cyane sorry n'abafana ndabakunda namwe abafana ndabakunda niyo mpamvu nkora cyane ariko nanone ndikunda nanjye nyine nkakunda n'umuryango wanjye uraje ejo turamenya uzotwara pre-music bega hamwe byoshika ugasanga afise impano ushimye hari cyo ubona wo mufasha nk'umuririmbyi amaze gushika imbere maze ashika washize canka arenga buriya rero impano igwa mu gutwi kubera ko nzaba ndi kuri stade muri vestiaire nzumva ko abantu baririmba never know nyine feelings ziragufata cyangwa se ntago nzi gusa umutima wanjye urafunguye mbashije kugira icyo mfasha umuntu nakimufasha ariko nibijya kumva impano no kuba nakunze uwo muntu ibyo biri personal nyine na hano sinabihavugira ako tukiri ngaho nyene iyi pre-music kuva itangura uwo warayikurikiranye abanye impano bari kubarahiganwa gushika kuri kino gice cyanyuma ubu nabageze ku rugero ruwe ntago mu byukuri nabashije kuyikurikirana neza kuko nta platform nzi inyuraho nagiye mbona ama video amwe bagiye ahantu hagiye hatandukanye ariko nta platform inyuzaho tuvuge ngo reka dukurikire guhera kuri rimwe kugeza kuri finale
ariko ejo bundi hari akavideo nabonye ko umwana ari kuririmba fudeto ego uririmba neza byahataje ujya aririmba mu isengero ni wamugwishije kabisa ni wamugwishije ujya aririmba mu isengero kera aho aririmba ewe mana we uri gitangaza no bamutwaye muri fudeto uziko muzakera muzanyiraho na ka aka shitani ndamugusha se njye mfite ubushobozi bugusha abantu nurujya muhungu wewe yova muri Yesu gira neza akajya muri fudo twagute ubwo si cyagengewe njya mu rusengero ngasinzira ninde wari wabiteye shitani asinziriza washinje n'ibyo shitani shitani afasha umuntu usibye ko njye ntanumva kuririmba indirimbo zanjye ubu ukoresha shitani oya ubu ukoreye Imana n'abantu ese niba ari akaririmbo mushobora kumva kakabaryohera urumva Imana ibita birimo Imana ibirimo rwose ego impano ibiriho ego impano ibiriho nuko uri kuratubwira ibintu bikomeye cyane nuko Imana bari ikintu gikomeye cyane ni na Bruce Melody uri kuratubwira ivyo ni na Bruce Melody tubona uko iminsi yagiragenda kare wari umuririmbyi akunda kugira playback munyumuraza kuri semi live ubu uri kurimenyereza cyane na cyane usanzwe unayikora ubu live music nike kiri kwegura gutera kuririmba live music bega kubatanze rero buriya ntago wankurikiranye neza kutandukaniro yiyo miziranye neza ngiye sinigeze nkora playback kireka nka cyagenza hano banyishyuye make nese nari kuzana bande gute ariko rindira ndakubwira igihe cya Super Level 2014 we twari kumwe ntiwaririmbye playback urumva na Super Level nta nubwo yari show nyene nari naje kuvumba stage ndi yari Super Level nyene nese nari kwishyiraho condition yo kuzana na bande naye naje kuvumba ubu naza mu rugo rwawe saa sita zigeze nyene nabibariye nkahita nkubwira nti oya muteke inyama oya nasanze mutetse wenda ibiharage oya rero vyose ari Super Level cha tugira ibi Super Level nyene ubwo ngibihari iyo uri kuvumba urya ibihari ubwo rero Super Level yaranzanye kugira ngo ndirimbe ndebuka abarundi babifata 2014 ariko ubundi guhera kera na kare je nahoze nkorana na bande abantu bankurikiye guhera kera barabizi nahoze nkora live music ndanakumenyesha ko ndi mu banyarwanda babishyizemo ingufu cyane nge n'uwitwa Mani Master nitwe twabishyizemo akadomo kabisa nyuma wishizemo akadomo tuma duse n'abasoze ibibazo nka bitatu vya nyuma Bruce Melody yatanguye ari nk'umuproducteur bararirimba Bruce Melody producing indirimbo na Bruce Melody aririmba dukuyemo ivy'amazina kuba warabaye mu producer birafite ico vyagufashije mu kazi uri kurakora cyane bituma ndabyumva iyo ndi gukorana n'umu producer tuba tumeze nka turaba producer babiri bari gukora kuri projet ukamubwira ati shira muri minere tuzaha yego iyi ntuze ya shira magasine yagakuremo high hits byose ndabizi nyine nk'umuntu wabikoze uti yuhu tuba dusa n'abasozera ikibazo gisari cyanyuma ubaza imisi kurikira umuziki w'u Burundi abaririmbyi mwarakoranye na Double J na Kiriku indirimbo yitwa Inzoga ni Baby ni experience waronse itandukanye n'abandi baririmbyi maze gukorana nka ba Harmonize n'abandi benshi ukavuga ati aba Petro afite ikintu bisangije abahanzi b'abarundi bameze nk'abahanzi b'abanyarwanda mu by'ukuri nta tugorana turumvikana idea zanjye barazumva nanjye zabo ndazumva mu buryo bworoshye ikindi na market dufite isa n'ijya gusura rero ntabwo navuga ko hari ikintu kinini cyane dutandukaniyeho mbega tujya guhuza mujya guhuza gukorana bajya Petit hari ikintu cyakweretse ingufu gwaruka rukiri ruto nouvelle génération kuraza gara aba Petit bapi nta mupeti ugira amafaranga nta mupeti ukorera amafaranga ubu barakuze ni mutangira mushake mu byemere ahubwo bari abagabo urumva bari abagabo bari gukora umuziki mwiza kandi barimo guhindura ikintu kinini nukuri mutangire kububaha mu bakunde mu basupportinge bazaza muri darapo ry'iki gihugu tuba duse n'abasozera imiziki itatu y'abaririmbyi mishashu ukurungikana n'abarundi ni yahe cyangwa abaririmbyi ubu bari kwaraca mu matwi yabo mu Burundi abarundi abaririmbyi baca mu matwi yanjye harimo Dramati yego of course Kiriku na Double J ntabwo twabatindaho ninde wundi se uno mutipe wo muna uri muri guma muraperi twande muri muri music Bface ariko Bface nta ndirimbo y'inshyashya meruka hanyuma arafise indirimbo na Latinum
Ego. Latinum Mugande? Ego. Good. Ntago ndayumva. Big man. Ahubwo hari n'abatipe bahano bajya bakora imiziki kana baminini mu Rwanda ariko ntago tubazi neza babiri baba no. Treasure na Rap Boy. Nabo bakora imiziki myiza, imiziki yabo nyanyumva. Ndabumva mani, ndabumva. Dusozere kuri akapera. Shira mu poem. Ikintu kirenze rero mu Burundi. Mu Burundi ndi muri gereza hazaga umuntu. Ikibazo cyo kimeze gute nka kimusobanurira harakantu bahurijeho bose niba ari uburyarya niba ari ukubeshya amuna gatavuga ngo tekana nta na kimwe akicomokera nkabona borongeye burije nta kintu kibaye mukanya kaza undi nawe nkamubwira uko ibintu byose bimeze ati tekana nta na kimwe none yavuze ngo nta na cyangwa n'umujye ubyumvise nabi iyo umuntu avuga ngo nta na kimwe kiba ari ikibazo yahabwe bakubwira ati biraza guhera biraza nta kibazo je numva gavuze ati nta kibazo na kimwe gihari ibintu bigiye guhita bikemuka nta na kimwe igiki ikibazo nta kibazo gihari oya nkabona ndongendayemo mwakoze cyane kunyakira ego kandi ni ingaruka nzongera mbasure murakoze cyane ubwo sinzi indirimbo mwashaka ko ndirimba urashobora kuduha indirimbo ego duhereze nka Samoya si arayibuze di Samoya ni bon cyangwa ikujemo mu poem ukuteye no kusabira ngaragura je suis vraiment fou de toi amaso yanjye ni wowe areba urukundo wamaye rumara kwifuza kandi sinicuza je te promets mon bébé to satisfy you for life. Zang 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 zang. Bruce, wakoze cyane kuza kwini poem kumukubito. Murakoze cyane. Nizere ko nikindi twabamagara muzo twitaho. Tuzoca tuzabita. Nitwabamagara muzoza. Tuzoza. Murakoze kandi. Kandi uvutera umenye ikirundi cyane. Je nzi kuvuga ikirundi mu mutwe mbyumva kabisa ariko mumagiye kubyica aho kugira ngo mbyice utandukana na Coach Gael ngahita vuga Coach Gael azi ikirundi bamututse gusa ninde wamututse kareka Bruce yes. Wakoze cyane undamukirize abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari kutureba ndabara uti juste gana cyo mu mutwaye vraiment ntacyo ngamunyumvire ntacyo bamutwaye oya ntacyo umuntu waye vraiment wagira ngo bagutware iki igikigende reka ndabashimire mwese mwahivyo murimo murabana natwe gutambira umugaza mbere se biranagwaza ariko mukabana ya mutorwa go rukundo kuri micro juste gale cadre for more check black machoni black shimire cyane Bruce Melody wacu kwindi mpom umukaba wandindira ibisa byose vurugu biriko byose birabaza ndabura ati byamaze kuza kwindi mpom bidasanzwe Bruce ndabura ati urawushira umushuro hushura none safi